نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly jamaat tamamsızlarsınızlar. 30 avgust 2024 yıl Kasiyetli Kurşap ayılı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atındağı mescid 2 aydan beri ballar okuyatkan Kur'an, ilim, tajvid, Peygamber sallallahu tarixi, ömür boyanı, adab, axlaq, tajvid sabaqtары, namaz sabaqtары, және ошондой эле элге болгон махабат, мамлекетке болгон сүйүү арналган сабактарыбыз өтүп, мына бүгүнкү күндө ушу бир канча балдарыбызга жакшы окугандарды эле бүгүн чакырып, ошолордун баарыгына бүгүн колдон келишинче белек беришке аракет кылдык. Бизге белек алып берген бүт туугандарыбызга өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби мына канчалаган таспилерди, Курандарды жана бир канчалаган мына 2 коробка жаңы бут кийимдерди берилген. Ушуларды Кудай кааласа бүгүн бул бир туугандарыбызга жана ушулардын арасынан кийин эртең муктаждарга дагы ушуларды таратабыз иншаллах. Алла субханаху таала бергендерден разы болсун, эки дүйнө абадчылыгын берсин. Ар дайым элибизге, журтубузга пайдасы тие турган инсандардан кылсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Hurmatly jamaat, assalamu aleykum ve rahmetullah damir jolu. Bugün azırkı bir 70-80 bala okugan bolsa, alardın içinde 25-30'u öttü. Aslında ötken baldar. Bugün köpçülüğe özlerinin bir sebeplerine baylanışına gelmeye kaldı. Bugün ошол bizde okugan baldarın en mıhtılары bugün şöyle turat. Kalgandары dagı öte jakşı, biroq alар hem Kuday kalasa hem kıcılı. Oşonda birinci, ikinci, üçüncü orunlarga çağır. Bugünkü günde uşu baldarыбызга alıp bergen ошол ihsandardan, mına Kur'an, ошол kitaplarda but kiyimler alıp bergen insanlardan Allah subhanahu taala Allah razı olsun.